Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faslun fi bayani ma yahrumu istiqmaluhu minal awani. Bermula ini itu satu pasal pada menyatakan barang yang haram oleh memakainya barang daripada segala berdana. Wa ma yajuzu, dan barang yang boleh. Wa bada'a bil awali faqala, dan dimulai oleh Tunku Musannif dengan pertama, maka berkata oleh Tunku Musannif, wala yajuzu fi ghairi daruratin li rajulin au imra'atin, dan tidak oleh memakainya bejana pada emas dan perak pada selain darurat bagi orang agam atau orang inang. Istiqmal lu syai'in min awani al-dhahabi wal fiddati. Dan tidak boleh memakai bejana pada selain darurat bagi orang agam atau orang inang oleh memakai sesuatu daripada segala bejana emas dan perak, lafi akalin walafi syarbin, tidak pada makanan dan tidak pada minuman. Wala ghairihima, wa kama yahrumu istiqmalin ma dzukira yahrumu ittaqadu min ghairi istiqmalin fil aswahi. Tidak pada makanan dan tidak pada minuman, dan tidak selain keduanya, makanan dan minuman. Dan sebagaimana barang yang haram oleh memakainya barang yang telah disebutkan akannya barang haram oleh menyimpannya barang daripada selain selainnya memakai, pada pendapat yang kuat. Jadi pasalnya kalau dipegang oleh Tunku Musannif bahwa menyatakan dukun oleh Tunku Musannif barang yang haram oleh memakainya barang daripada segala bejana, dan barangnya haram dipakai daripada segala bejana, dan barang yang boleh
Kah. Qala faqala. Qala termasuk dalam fi'il mu'tal mu'tal pada awal, pada tengah, pada akhir. Mu'tal pada awal tuduhan, mu'tal fa. Yang pemu'tal fa, pemu'tal ain, pemu'tal lam. Qala. Mu'tal ain. Jadi asal daripada kalimat qala pu. Qala Tukawala, tukayala. qawala Kawala. Pakon je ketuka waw ke alif. Undang-undangnya. Pakon je ketuka waw ke alif. Karena laginya. karena wawnya huruf penyakit. Karena wawnya huruf yang penyakit. Kemudian wala yajuzu. Yajuzu per kalimat. Wala yajuzu. Yajuzu per kalimat. Per isim, per fi'il, per huruf. Isim ber isim ma'rifah nakirah. Fi'il ber fi'il mudhari'. Titip fi'il berhajat kepada fa'il. Fa'ilnya punya Istiqmalu. fa'ilnya istiqmalu. Istiqmalu dalam macam bina tamong no kepadu bab kepadu. Novel bableh. Mana beri? Bableh noleh. Babka Oleh. no oleh. Pembina bab ni Istiqmalu. ka. Aku wa ma yajuzu. Coba makna mana? Dan barang. Dan barang. Oleh. Dan barang. Ya. Yang memakai. Pandai lebih mana yang memakai? Fat. Yajuzu. Ya juzu ku makna. Fokus tunggu fokus. Jangan apa yang lagi ilham. Bagaimana ya juzu ya? Dan barang.
Dan barang yang boleh pakai. Boleh tok makna ya, ataupun boleh pakai juga. Barang yang memakai dan barang yang memakai. Dan barang yang boleh pakai, dan barang yang pakai, dan barang yang memakai. Itu betul. Yang kedua, Yang kedua ada yang memakai. barang yang pakai. Barang yang dipakai. Ya juzu makna. Memakai. Ya juzu makna ni boleh kon memakai. Yang makna memakai isti'malun. Mohon ya. Faslun, satu pasal fi bayani ma yahrumu isti'maluhu, pada menyatakan barang yang harum pakainya barang, minal awani daripada barangnya, minal awani daripada bejana-bejana, wa ma yajuzu dan barang yang boleh pula, Yang boleh pakai. daripada makna boleh pakai. Isti'malu. Fa isti'malu. Barang yang kedua, Yang isti'malu ma yahrumu. Ini kot kau betul pada menyatakan ma yahrumu, barang yang harumlah pakainya barang. Ya. Oh. Daripada bejana. Daukuna wa ma yajuzu. Dan barang yang boleh. Yang boleh pula. yang boleh memakainya barang. Berarti fa'il daripada yajuzu ban Penunggu culang. ulang. Tunggu makna benar, dan barang-barang yang boleh pakainya barang. Ya kan? Ya. Berarti kabuto ya juzunya boleh makna ni. Pakainya barangnya dari mana? Daripada segala jenis. Ha? Kau nak tahu di kole nunggu, ada di kau nak bicara lagi. Makanya jangan selalu berbicara tentang masa lalu. Jadi yang tengah fikir masa depan. Taknya. La fi akli wa la fi syarbin. Golong kena, buku jodoh. Yang kan lepas dah uku. Yang mentang bak matan wama ya juzunya, beda tu ile dia. Iwan. Bukan. Ina yang kena pegah fi bayani ma yahrumu isti'maluhu minal awani wa ma yajuzu, secara singkat kesimpulannya bagaimana? Barang yang harum. Barang harum. Barang apa? Pokoknya bina barang harum. Roh barang roh harum. Kau yang kena pegah ino boleh. Biu mendem. Ino pada menyatakan ku musuh. Tentang barang yang harum. Tentang barang yang Harum. harum. Contoh barang yang harum. Emas dan perak. Emas dan perak. Berarti urut-urut belum harum. Yang harum encip. Yang harum. Boleh memakainya barang.
oleh memakainya barang. Berarti bebina barang yang dipakai harus. Tunggu kalon lah kesimpulan tunggu kalon. Nak kami hotel-hotel ni. Kah kejian. Tunggunya yang kena ubah-ubahan ino kena menyatakan barang-barang yang haram pakai barangnya daripada bejana dan barang-barang yang jin pakai daripada bejana. Bejana akibah yang tidak pakai, bejana akibah yang haram apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.